Jiribam gi CHINGDONG MAYAI LEIKAI Community Hall da Imadu Village Level Federation CHINGDONG LEIKAI Jiribam na Sinduna ahum Suba General Body Meeting Ngashi Pangthokkhare meeting aduda Jila Parisad Jiribam gi Chairperson Mutum Bina Devi Imalu BLF CHINGDONG LEIKAI Jiribam gi President S Binodini Devi Jiribam Block Mission Management Unit Jiribam Borobekra CD Block ki District In Charge Wahengbab Premchand MSCB Limited Jiribam Branch की Branch Manager in Charge Roshan Aimol Divong Gram Panchayat Jiribam Administrative की Chairman RK Nobin Sana Amadi Maira Club CHINGDONG LEIKAI Jiribam की President के Komol Meitena Amathang Sitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Daista Farm की Chief Guest na Maira Chukatuna Meeting Hongdo की Matungda Invitee Singdagi Wafam Kaya Fongdok Naki Loinana Kumjali Singani Kunmari Kunmanga ki Account Statement Putoktuna Pass Tauki Ngasigi General Body Mifam na Imalu Village Level Federation CHINGDONG LEIKAI Jiribam gi Chahi ahum pugadaba Miyoi Manga Khan ki Maduda President da Mutum Vidyamani Devi Amadi General Secretary da Konjengbam Nimila Devi Yetnabalaitana Khan ki Ngasigi Mifam adugi matang da Wahengbam Premchana Fongdo ki bada BLF na Self Help Group Taramatoi Semduna Hena Phaba Lamdam Ama Oinaba Kana Hotnaduna Lakli Haiki SSG gi member Chamagatara Isuna Yaukiba member Singna Bank Tegi Senfam Sing Pankibada Yaubra Yaudabra Haibna Chingba Wapam Sing Su Khanaki Luinana BLF ki Maikai Degi CHINGDONG LEIKAI da Leiba Khudongchadaba Imung Tarukta BLF na Sel gi Tengbang Su Piki